Na primjer, kad si nekog opravi, to ono. Kad si nekog opravi. Što bre, može. Može kao balada početi ono veselo. Balada o rabatu, ono. Balada. Rabat blues, može. Rabat blues. Ajde, 5% dodatnog, idemo. Ne znam ništa o tome, on radi marketing, evo. Ako što vidiš ljudi koji rade marketing, ne moraš. Dobro čovjek. A majka nisi mogući nama se Meni treba novi Samsung televizor. Mogu li dobiti kvadrata? Ja sam vidio da je marža preko 30%. Imam ugovor za stalno, na neodređeno, ti si ga potpisao, dam 2007. Ali, znaš Marko, 18% svi imaju, pa ja osim mene. jebi se. Ti i tvoj 18%, jebi se. Ti, Darko, jebi se i ti Marko, i tvojih 30% od toga, 16 meni. a za jebi Darko, ja radim već 3 godine, čak i 4, i želim rabat. Želi rabat, on želi rabat, on samo želi rabat. I želim nabavnu cijenu, i želim cijenu. Ja želim rabat, on želi cijenu. Ja želim rabat, on traži cijenu. A ja želim rabat i dobit ću cijenu koju ja hoću. Jer bit će po mom. Ili nikako. Krenulo je ko balada. Da, je ko balada završila. Rabat blues. Kada je mozga na kraju. Totalno boliš. Što rekao da je mozga? Mi stvarno nešto pravimo. Što rekao?